Ki pajba ni ki kin hon repair na du ki school college ki kin hon seng bhalang kri bhoidor bar ki kin hon balang bat ki rang ba na ka themri bhoi minta ka step singi ublei kila pinlong ya ka jingdwai bakirpang ya ka met badang sa jong no yalam ka jila u doctor di lapang bala jutip ru kum ukpa ka ri bhoi u bala khlat no ha ka khat ar tarik mintau banai pat kum juru ka jingnet bu sintiu ha umot sa nam Balatay daga Young Minds Association, Hapalau Jongkari Boy College, Balalam Khmadu MLA Kanongpo, Uba Meral Bonsi. Di lapang kibangi cukon imahe balong unong seng unong praganti ka seng house nam ar hajar ka khat khandai terik ubanai Oktober ngina kaliang ka seng ngipa ka karwo sulem shapi inya ki khun ki ti ki bahayin ba sem ki bi ki bathon ki blai du no ya phi ulok bat ukpa jong ka yin kum ka seng ki kershan hapding ne o badum ingi scam ba ubli trakin ran un penjai jai ya ka donot bapak jong pi baro le suk mai he ki mati ki ba ma pi labu ya ka seng kini sa bat ni nyek perto shi junom ya suk ha ka tiu try jong pi kat kun ka kitab jing sta ba om ki men sim jong ki ruho ki don ha ki tiu blei ko blei shi bon na ki nong kit kam bat ki khot ka nawa nong po ri bo district nei sai dei brewa shinrang ma ka men sim Yung ladangam la banyu I mentok yu pintai met na taimot ladangal ale di miru nila shia kersha bengi ale na kaya po di alam juga Young Minds masahing masah isnahing kajingal lam juga bat kajing support yung Karibay College Alpha School bat kibuan nila bu keteng hangni la thok kajing achievements yung isa hangni iban hangni bat mentangi ni setelah cibun ngilala pendat ya ke ke bi kwa shwa bein mai ban matangi don hang ni sodong jong numat ban pendon burami I onda ilale magaling ka Alpha School ngan ong syupat kumno kajing do nang sudan na dong syado isa day lifelong chairman jong managing committee jong ka school nadu by isdang founding members but kiwai but wait ini nado pasadang niya ka Alpha School but kung jo Karibay College ide lifelong member chairman of the managing committee kajing do nong jongi kalong bakra kajing alam nanti jongi ka school nimla ban batay kitin kimdon ban pendak kita kajing kwa jongi ban ong ban don tang kajing sngumu ngai kajing yu jingai jong isa for his far-sightedness. Hakaslam ar hajar ar pa wa porba COVID. Isa ru ilayo COVID anti ru kumjo. Pada kajing mo jum perkhat jong I perkhat chum ka school. Lada JA mai I hakatu ka por ka school ngalong kumno. But officially isa kajing start jong I ilahan over lani la IT ka school Alpha na kalongyong jong I lang may anti yung mahal balok kiksiw kila IT ba siya kalongyong jong I ban panya ka school ban yung I gijing start jong I ka ba itray yung panya ya kikam kijam la kijing itray jong I kalong ka ba jam ha
la college Alpha School bat kiwe Kamru te ngamdan ai ban ong tan jing benut ba jing sneu sanut ndai yaingo ba blai la lam ti la yo kerta ka babiang ma jing sumaru ila yo dan jing sitom jong i yo ot ni benut ndai ublai udon akapor nam ta jong i baro i piwe naglen ka school ni ai ke jing ki dok ki ruang jing snowlam bong mensia mo ko pendap ikalongi long sem jong isa anti may baluk ikalongi long sem juki baro ba ke ai ba ilale nam ta Alpha School ba ho Kariboy College mi lai kren kan sa junam ba ni ka them riboy jungi ngin nom bat kiwi ki school ki lai rap kum sha nong tulo nata lapong syai syamau tusor dan ki school kiwi da mi lai cha kum syaken apa ke jing alam jung i hamaulong seniru ngila persyang ban yarapan nama bai yaki kena yaki samla bagi ikwa bagi samla temri boy kin yo ke jing nang jing sat pakawan pen kre yaki bakin yang lag jong ki jat bakin yakot bat kiwai pat ki para samla ki district kiwai ki state kumjo dari boy darbar kedai ka sang kaba lapanyo ia kena ke distrik ke jongi kari boy darbar hapo ke jingalam jongi mahal lapang bat i fadas ngi lomdo ibala khalat no bat kumjuru bat kiwei ki riurang ba ha ke tu kapor ha 1965 ha ka ba wei naki udam syuklat hapo jong kena ke tayo baladap itai de iba jorsings mu IAS ubon nungkong jong kari boy distrik ke jongi dengan man ong hang ne ba hapo kena ki hapo gini kesini arte yo ye ngiladu arngot kirat ba kibala penlong ya ribo jongi kumne uwe de doktor di lapang ibla khlat ibdang don kamet mentah hasilong ba ari de ba jorsings UIS benungkong jongka distrik ke jongi te ngakan mausa ia keneka seni ke ba doktor lapang ong yang hakipor ke ba idang ban ngalong wei naki kena hak kapor ubabut hasenda bahajong ban hadu kasngi ke bai khlat ru ngadon ke ji de becan bahabat tekani ke jing khlat jong kala penduk musim sisa yangi ki badon hasenda ban ndai ta yang atharai baro ngamla ban len bat iba meral ru ulong student jong nang ta kiwe ki orang ba ki bami nagayin jong kumba Charles mutawla long MLA udeu student jong bat mengi ru ide ki nong yarap ki nong trai bat kanno ka jusu je haba ila lek no na kan ka percaya dengan nam kan cibon kan ka por nagal yang kari boy darbar namar ba kadi seng kabala seng nadu in 1965 bat kadi maka kabala pun ki ya kini ki jing dawa ban yo ya kini ki civil subdivision hadu ban yo ya ka district ha ka por ba long MLA ha por ba long chief minister te ngait ba kani kajing la jung ban penlong kumne ya ke bang ikwa wa ai chu hon yang i ka baro ko district ngani ban ongru ba kani boy district kalong gawai lagi district ke bah khamat hapo jung ke jela ka jungi yang ma kata ngide ban su ya i mahe lapang ibawat ha ka tu ka por ka bon bahagi ba khanyum bengin yo ya ka district namar ba ai kerpang ha ka por bi long chief minister tengi bade kum ki nong song snong jong ka thain ke jungi nimla kan depan pau ke jusu ke bakrau yo noi lam baran ba ndei tang pa jong ke dori bhoi ndei de noi lam jong ke jela ke jong ikum ju ha ke juga por menit ni chong ha ke jilang perkat kam nila kontak ya ba MBCM la ke sarkar kan asyutin ha ke ngitep ya mahel pang de ong yang akin ai tam ginang up na ka order jong ke JD tingi up bat ha ke juga por namar ba ginang don ha lenti ban ya keren nila dawana kari boy darbar bala kumno ka sarkar la ka district kadi ban asyuti la syai tende minta step ngalayo ya kane ka order bala syai ngalayo syuti kubul sibun ya ka sarkar hapo ka jingalam jong chief minister badan buram jongi wat kunjuru ya deputy commissioner wala pensuo ya kane ki jigerpat jongi kun ki pai nong syong syong jong ka dori boy kubul sibun ban managkan bakane ka step kemudian hangni kan long kadak ke bangi penpau ya ki jing sui jongi ya doktor lapang wala dang min yo ban yo ida ka khamat jong hindre uneu muat ulong
kebangi i mentak step la si chang ila kwa bin wandra ikam hat hende nga sutu yak jing ke baka yin kadon dende ketang de ben hun bangin de ben pelong daw ya kata iba ki bathoin bangin kemen hakan step bangi layo ya kene ke jing kendu kubo sibun ba ngeral ubala pembung yang ya step ubala berkru ipi po nompo kiladon ki phone call kiladon ki message ki bingiyo tenre ke jinglong ke jingman jong kakam kam sha ban le kum tang layo ban penbet pat ke jing ke sem ke jong i ke jingno karta jong inya ibri kurim jong i kong amitis bla sitom mi i bin song kali banwan hang kan hi ya ke ying ke sem ban ra ke men ang nen ban hab li ra yang bar la pen bet ke jing on tep ban bu ya ke men ke basa ke jing i ke di haulum jung tep dong balang presiden jayau tigidon kini ki benta ki ba kan ya ke ying ke sem ban le kom ta jadi entah kadau layo ban penbet bat bengi lengba jo ni kapor kat ki parlok ki bahing di basem ki besung i sujan ki bedon hang ni kumju ro i ki we ki parlok ki bom som lala ban ya poi ya kedeng step ru ki pha ya gini ka khobor ban panmam na gitu bobun ki bom nomla ban poi se selong ban pet dala di ban pha ka jing solem haying hasem ni bahing bahasem ki jongki mungkin nom su i halor jong kani Henry ingit scam bagi jing duai gi jing ki simet haying hasem kan long jing kerku naga benta kemet ke basa ke jong i mahe ten nomor kata gi jing ai lenti jong i kum u nong mikmat jong nong po konsumsi ka ba ila sekri palat ia ka sau pusan snem kum nong mikmat san snem kum u chairman apo ka state planning board bat ada ginyo tang ki kamba bahagi ba di mahe doktor di lapang ilale kidon shibun bat bagapor kanong sya ini begin jere kita bat nak reng jong hero ki bobon ngeli tip ki mati ki ba ilale